Ovaj je izlog najmanja galerija Arheološkog muzeja Istre, a možda i najmanja u Hrvatskoj. Postavlja se izložba kustosice Ide Koncani Uhać pod nazivom Spuštaj se Idro. Sidro prati izum plovila i samo sidro je staro vjerovatno koliko je star i najstariji brod. Znači najstariji brod to su u smislu brodovlja neki monoksili, dubenice ili ladve, a kasnije i naš čuveni brod iz Ambratije koji ima tu osnovu monoksila na koji su kasnije dodavane platice i koji datira u razdoblje od 12. do 9. stoljeća. Sidra izvađena iz morskih dubina najčešće završe u privatnim zbirkama. Zbog toga ih u Arheološkom muzeju Istre nema mnogo, ali dovoljno da se vidi kako se ovaj neophodni predmet razvijao kroz stoljeća. U fundusu muzeja postoji kameno sidro, odnosno kameno-drveno sidro koje je pronađeno u podmorju rta Stoje još davne 66. godine i to je prvi najstariji nalaz koji mi imamo u našem muzeju. Oko 500. godine prije Krista sidra se počinju ljevati od olova u koje se umeće drvo. Njihova veličina ovisi o veličini broda kojeg drže. Na sidrima je velika odgovornost i duboka je njihova simbolika. Ono simbolizira vjernost, izdržljivost, stalnost i u tom smislu je u ovoj vitrini izložen jedan novčić. To je novčić Tita Vespazijana koji na reversu ima prikaz lupina koji grli sidro. To se vezuje uz simboliku festina lente ili u doslovnom prijevodu požuri polako. Ako prolazite Pulskom Kararinom ulicom, ne zaboravite pogledati u prošlost.